Čović-Benz, Štulić-Cazin. Čović-Benz je već dugo godina važan učesnik cazinske privrede. Odmah po osnivanju vlasnik je imao vlastiti cilj razvoja jer je prethodno napravio kvalitetne procjene tržišta. Odmah su postavljeni vlastiti standardi poslovanja koji su se zadržali od početka pa do dana današnjeg. Početni cilj je bio da se kroz godine rada ostvari ravnopravno članstvo među najpriznatijim firmama koje se bave prometom nafte i naftnih derivata. A kada se taj nivo postigao, firma je pratila zahtjeve tržišta i razvoj je nastavila kako je to od nje tržište zahtijevalo. Proširenje posla teklo je tako brzo da je danas firma Čović-Benz jedna od respektabilnih firmi čije poslovanje se može podijeliti u više segmenata. A to je da firma u svom sastavu ima benzinsku pumpu gdje prodaje gorivo i mazivo visoke kvalitete. A osim toga, na pumpi možete nabaviti autokozmetiku kao i robu iz domene prehrambenih proizvoda. Drugi segment poslovanja firme Čović-Benz je poljoprivredna apoteka gdje možete nabaviti dosta toga za poljoprivredu kao na primjer rasna semena, veliki izbor stočne hrane, a još na istom mjestu imate veliki izbor vodovodnog i elektromaterijala. Treći segment firme je skladište građevinskog materijala gdje u svakom momentu možete naći sve za gradnju. Iz svega rečenog jasno se vidi da u firmi Čović-Benz možete nabaviti dosta toga na jednom mjestu po veoma konkurentnim cijenama. A korektnost u poslovanju, kao i stalni rad na povećanju i raznolikosti artikala, firmi Čović-Benz će još dugo omogućiti da bude u samom vrhu u ovoj privrednoj grani. Ako želite najbolje gorivo za vaš automobil, ako želite kvalitetna ulja i maziva kao i autokozmetiku, ili ako vam treba vodo i elektromaterijal, kao i veliki izbor stvari za poljoprivredu, veliki izbor stočne hrane i na kraju, ako gradite i treba vam kvalitetan građevinski materijal, a sve to po pristupačnim cijenama, onda ste na pravom mjestu, jer mi smo tu zbog vas. Čović-Benz, Štulić-Cazin.